Američki marinac i bivši inspektor Ujedinjenih nacija u Iraku Scott Ritter je u autorskom tekstu za Sputnik pod naslovom "Mnogo buke ni oko čega" govorio o slučaju curenja poverljivih dokumenata Pentagona o Ukrajini, ali i o Kini i Bliskom istoku. On je naveo da je poreklo tih informacija nepoznato i da ima razloga da se poveruje da se nekim podacima manipulisalo kako bi se oblikovalo javno mnjenje po pitanju broja žrtava i što se Rusije i što se Ukrajine tiče. Malo je verovatno, piše Ritter, da je ruska vlada povezana sa ovim curenjem informacija, imajući u vidu način na koji su se one pojavile na društvenim mrežama. Napomenuo je da najmanje jedan od dokumenata sadrži oznaku poverljivosti, što ukazuje da su neke od informacija potekle od izuzetno poverljivih izvora, uključujući i osetljive informacije stranih izvora. U svim slučajevima širenje takvih informacija je strogo kontrolisano, a svako neovlašćeno javno objavljivanje predstavljalo bi ozbiljan bezbednosni problem unutar najviših nivoa američke vojne komande, naveo je Ritter. Površno provera sadržaja dokumenata otkriva malo toga što ne bi moglo da se utvrdi pažljivom procenom javno objavljenih podataka, kao što je podatak koliko su Ukrajinci iskoristili projektile iz sistema HIMARS, ukazuje Ritter, dodajući da bi o tome i ruska vojska mogla da prikupi informacije i sama donese zaključke. Ako je izvor curenja u američkoj vojsci, to bi sugerisalo da postoje neki koji se protive nadolazećoj kontraofanzivi i veruju da bi osetljive informacije u vezi sa pripremama mogle da spreče tu akciju. Drugi bi mogli da poveruju da načelnik Združenog generalštaba okleva da Ukrajincima da zeleno svetlo za prolećnu ofanzivu, pa bi objavljivanje materijala primorao generala Marka Milija da deluje ranije od planiranog, naveo je Ritter. Bivši američki marinac ukazuje da su te informacije objavljene da bi se širio defetizam među ruskom vojskom i civilnim stanovništvom. Suština je međutim da ovo curenje podataka neće imati nikakav uticaj na stvarno vođenje sukoba i sem toga što će na nekoliko dana dići buku na internetu, minimalno će uticati na javno mnjenje. Činjenica je da je Ukrajina trenutno pod velikim pritiskom da izvede uspešan napad kojim bi istisnula ruske snage sa teritorije koju trenutno drže, ocenio je Ritter. Spekulacije će u jednom trenutku, kako je istakao, pokleknuti pred realnošću. Činjenice su krajnji sudija, a vreme za iznošenje činjenica u vezi sa ukrajinskom očekivanom prolećnom ofanzivom brzo se približava. Nikakvo curenje dokumenata na internetu to ne može da promeni, zaključuje Ritter.